Селам алейкум, урметли сержілер. Милли телеканалы информацион афтасыны еді күн адлы талил программасының екінлей. Бүгін студияда сізлер үшін Абдулла Аджи Осман Ве Фадиме Сейтмаму Чалыша. Афта демамында топланған мәлуматларымен пайлашмаға азырмыз. Ежетларымыз епсі ағырлықларыны башларынан кешіріп, сүргінліктен сон ана топраққа қайтылар. Қырым татарлар бүгін бұл ана топрақны, ватанымызны терк етмек кереклер ме, яда yok? Бұл суалерге Қырым татар санат ве тасил эрбаплары жевап берділер. Украина саналарından çıkıp alışkan kemer Kırım artistleri keçkenlerde Kırım'ны terk ettiler. Ama böyle düşüngenler çok degiler. Kırım tatar sanat erbaplarının ekseriyeti Kırım'dan ketmek gayesine kol tutmaylar. Onlar aytalar ki ana babalarımız urf adetlerimizni, tilni, medeniyetni, halkını saklamak için kıyınlıklarını yanıp vatanға kaytılar. Ketken Kırım tatarlar bu kıymetlerden ret eteler. Yırlar, avalar, oyunlar yeniden doğru yolga koymak, doğrultmak ve elbette şunları inkişaf etmek, yani gelecekte şimdi yaşlarımızga daha kolay olsun. Onun için biz bu vazifelerini hiçbir dakika toktatmayız. Urf adetlerimiz yaşamak gerek, onları daima biz yaşattırmak gerekmiz, göstermek gerekmiz. Diğer bayramlar olsa demek biz şu bayramlarda onları mutlak göstermek gerekmiz. Server Kakura'nın fikrine Milli Telekanalının yayınlaf müdiri Susana Halilova kol tutan. Onun kartana kar dedileri sürgünlükten 70. seneleri vatanға kaytıp Kırım'nın çöl taraflarında yerleşken ediler. Çok yıllar devamında onlar için propiska etilmek çaresi yok idi. İş tapmak ile kıyınlık oldu. Susana Hanım'nın fikrine göre bugün Kırım tatar gençleri ana toprakta kalıp halkımızın inkişafına yardım etmek gerekler. Bizler Kırım tatарлар öz vatanımızda Kırım'da yaşamak gerekmiz. Meni Koramtamda aynı böyle terbiyelediler. Ve bugün Kırım'ны terk etip ketken vatandaşlarımны men gerçekten de anlamayım. Bugün bizler öz toprağımızны, yani bizler degil sizler kimge kaldırasınız? 5-6 yıl evvelsi İstanbul'da olganda kardeşimмен bir kahvehanege kirdik. Bu kahvehanenin sahibi Kırım tatары eken. Ular bu insan bizler Kırım tatarları, Kırım tatar kızlar olganı bilgen son bizlerde getirdi ki böyle bir bankanın içinde Kırım toprağı eken. Men ne zaman soradım sizin tamirlarınız kaydan? O dedim Cankoy'un bir yerlerinden. Bu insan hiçbir zaman Kırım'da olmadı. Tarih tekrarlana ve bugün ketken Kırım tatarlarının taqdırı aynı böyle olacak. Kırım Federal Üniversiteti'nin Kırım Tatar Filologiya Kafedrasının müdiri Ediye Memetova bildirdi ki o ufak bala olganda ana babaları öğrete edilir. Sofradan turganda başka telekler arasında Kırım'a kaytmak ve vatanda yaşamak sözlerini aytmak gerek. Ediye Memetova Üniversiteti endi 23 yıl çalışa. Vatanға kaytkan son onun korantası digerler gibi çok meselelerge rast geldi. Ediye Şevketovna bir Kırım Tatarını ecdatlarının hatırasını hürmet etmege ve tufgan yer de kalmağa çağıra. Çoğrak ne zaman su çıkara? Eğer onu daima birev temizlese, ya o çoğrakның yerini bilmek gerek, ya onu yerini bilmek için tamır temel halk olmak gerek. Şu sebepten men belesem bizler mana bu bütün şeylerini daima akılımızda tutup, bizim bu yolda ne kadar adamlarımız gayip olganını akılda tutup, fedakar olganlarını, Reşat Ağa Cemilov, rahmet olsun canına, ne kadar çok şey yaptı. Yuri Osmanov, rahmet olsun hepsinin canlarına. Onlar pek çok şey yaptılar bizim Kırım'a kaytıp yaşamamız için. Bizler ise bugün olmayacak bir sebepler tapıp, bunu beğenmeyin, bu bana kelişme ve ilahri, ana toprağımızı tepip ketemiz. Bu yaramay şey. Buna men belesem bizim ballarımız cevapkar olacak. Çünkü bizler vatan degen şey adamның içki dünyasından, dünya bakışından ayrılmaz bir parça olmak gerek. Devlet Milletler Komitetinin reisi Zaur Smirnov aytkanına göre Kırım'dan 800 insan ketті. Bu hadise esasen din ve siyasi noktayı nazarlar ile bağlı. Onların çoğusu vatanға kaytmağa isteyler. Devlet Milletler Komitetinin reisi episi medeni erbaplarını Kırım'a kaytmağa çağıra. Хотелось бы призвать их возвращаться. Я прежде всего обращаюсь к представителям наших артистов, тем, кто занят в шоу-бизнесе, тем, кто работает в средствах массовой информации, на телевидении, в каких-то изданиях. Конечно же,
нужно быть творческим человеком там, где живет твой народ, и там, где твои зрители, там, где твои слушатели. Я знаю, что сегодня есть такие настроения у многих вернуться в Крым, и многие ищут, скажем, возможность осуществить это свое желание, но, думаю, никаких опасений у них быть не должно. Крым всегда открыт для своих соотечественников, тем более для крымских татар. И народ всегда ждет своих любимцев, тем, кто приносил пользу своему народу. Ватанда яшамақ бұл тек оңайтлық меселесі дегіл. Бұл эм гражданлық ноқтайы назарыдыр. Чүнки бізлер бүгін Қырым инкишафы үшін япқан ішлері мысыле келеджекте ярым адамызның гулейджегі бағлыдыр. Нариман Тарсинов, Алевий Засидбелялова, Асан Бибулаев, Эдем Исмаилов, Руслан Хохлов, Милет үшін. Қырымның yolбашчысы Сергей Аксенов милиттер ара мунасебетлері весургун олған гражданлардың ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Заур Смирновнен көрішті. Мұнда олар Ахмежеттегі жұма жаме құрыжылығы ер учаскаларын берілмесі ведигер мезулар ақында сөбетлештілер. Милетлер ара мунасебетлері ноқтайы назарындан Қырымдаки вазиетні музакере етілмесіні Сергей Аксенов ве Заур Смирнов репрессияға оғраған халықларының реабилештіруі ақта президент Эмирі омурге кечірілу вчарелерден башланды. Мы занимались строительством жилья, мы занимались строительством дорог в массивах компактного проживания, мы занимались строительством сетей газоснабжения в 2 поселках, зажгли факел, для этого люди годами сидели без электроснабжения, люди годами сидели без газоснабжения. Абсолютно была четкая работа проведена по стабилизации межнациональных отношений. Девлет милетлер комитетінің реберлігі Джумхуриет юлбашчысына Қырымның мектеплеріне әнді Қырым татар тілінде 40 bin дәрслік еткізілді. Дини байрамлар ратлық күнлері олдылар. Ве бұ чоқысы Қырым сәкинлері ile алғышлана. Субет кетишатында Қырым сәкинлері үшін кескін сайылған топырақ меселесі көтерілді. Мы сегодня проводили совещание рабочее по поводу выделения земли людям, которые попадают под действие закона, который был в декабре принят. Это в том числе касается части людей, которые на самозахватах стояли. Дорожная карта подписана Министерством земельных и имущественных отношений с муниципалитетами. Эту программу надо завершить в ближайшее время. Руслан Исмаилович курирует этот вопрос. Около 5500 человек должны получить земельные участки бесплатно, как и было указано в законе. Я прошу вас тоже осуществлять контроль непосредственно над осуществлением этого мероприятия. Это поручение будет выполнено, уже разработан нами порядок обеспечения земельными участками, порядок использования реестра, тот, который мы в течение практически года формировали, поэтому максимально прозрачно, и только те люди получат земельные участки, которые имеют на это право, не дадим никаких возможностей для спекуляции, для злоупотребления. Большинство этих людей, и спасибо им, действительно, они сами приняли решение о сносе своих построек, и за это огромное спасибо, за то, что они соблюли в данном случае все законодательные нормы Российской Федерации, и это, конечно, тоже должно учитываться. Bundan gayrı Заур Смирнов халқлар дослуқ эві ишақта эсабат берді. Бүгін Буйдария ярымаданын аман-аман эпысы милли медени жемиетлеріні бірлештіре. Субет вақытында мескен алынув меселесі данылды. Хотим 21 апреля порядка 20 квартир заселить в городе Симферополе. Это будет под репрессированные народы. И к 18 мая мы хотим 90-квартирную вторую очередь дома полностью заселить. Сейчас, исправляя те ошибки, которые у нас были в прошлом году, делаем так, чтобы люди уже заселялись и получали полностью готовое жилье. И не только будут крымско-татарские семьи получать квартиры, будут и представители других реабилитированных народов. Мы нашли формулу. У нас армяне, болгары, греки, немцы, все, кто попадает под указ президента, будут в таком виде обеспечены жильем. И 18 мая, Сергей Валерьевич, также дата, которая у нас сейчас на пороге, мы к ней активно готовимся. Бахчисарайский район, станция Сирень. К 2019 году, это будет 75-летие депортации, мы откроем весь комплекс. Но сразу хочу сказать, что мы закладываем в основную идею комплекса – это возрождение народов. Главная задача вашего комитета – сохранить мир и уважение в Крыму между людьми разных национальностей. Заур Смирнов хабер етті ке шымды Хыдырлес байрамына азырлық кете. Байрам майысының учинде эвелки ерде Ахмеджит Бахчисарай yolunda keçecek. Галибе күніне есе Гагарин адлы Исраат бақчасында да бір қошма стелла açılacak. Анда Крымда doğan қараманларының адлары yazılacak. Мы, кстати, привлечены 7 числа к суду, как сторона по запрету Меджлиса, как экстремистской организации. Будем полностью здесь поддерживать сторону обвинения, готовим все материалы. Считаю, что Меджлис утратил право называться крымско-татарским. Действия по блокаде Крыма, действия по организации вооруженных формирований, незаконных экстремистских организаций, которые происходят в Украине, при непосредственной организации Меджлиса, при его участии, конечно же, давно уже перестали давать ему право называться крымско-татарским. Я уверен, что такая организация в Крыму и в Российской Федерации должна быть запрещена. Мы будем это отстаивать в суде.
Субъект давамында дигер муйым меселелер де көтерілді. Оларның эксериеті репрессияға оғыраған халқларының реабилештірі вақта президент эмірі омырге кечерілігі иле бағлы. Қырым Жұмхурия Девлет Шурасының рейсі Владимир Константинов Ахмежей шеерінің Борчуғра қасабасындаки Қырымдатар милли мектебінің құрыжылық кетешатыны оз шақси незаретіні алғаныны айтты. Бу вақта рейс мектептің құрыжылық еріні зиярет еткен вақыт хабердар етті. Оның айтқанына көре бұл лейха экспертизадан кечті, месулиетлілер ве эдай тіжілер белгіленді. Шуны да қайд етмелі ки бұл іштемайы мұйым лейханы незарет етмек үшін мақсус мебус корпусы таздықланды. Проект сложный, нам не просто нужно построить школу и посадить детей, нам нужно сделать общеобразовательный, культурно-воспитательный центр с крымско-татарским языком обучения. Но мы хотим сделать межнациональный центр для того, чтобы вот именно с детства воспитывали детей в правильном уже русле. Это будут будущие крымчане, которым жить в этом полуострове. Для нас это очень важно. Мы хотим это сделать на высоком уровне. И этот проект и главы республики, и правительства, и Госсовета. Ахмежей суғақларында инхиляптан евел қойылған таш ортысы алып ташлана. Бұл әрекетлер чоқсы ерлі сәкелердің мемнесілігіні доғыртты. Ахмежей шер елбаршылары соқақ кескін ғайырдан тікленуге зарур олғаныны білдірділер. Біз бұл меселені тәпсилатлыжа угренмек мақсадынен Жени Жигалины адлы соқақына ел алдық. Ахмеждетнің Жени Жигалины соқақында да 70 ел евелсі алман әсірлері ерлештірілген таш ортысы алып ташлана. Акимиет векелерінің айтқанына көре олар ешбір тарихи қиметіні ташымайлар, ләкин ерлі сәкенлер башқа фикірде болуналар. Бұл соқақта елінің тамир ішлері кетті. Таш ортысы та инқилаптан евел қойылған еді. Екінші жан женкінден сон, оны әсір немселер бір ерден башқа ерге ауыштыра еділер. Таш ортысы бұл ерде 100 жылға яқын ятты. Ерлі сәкенлерінің сөздеріне көре, таш ортысыны тамир етмеге керекмей, ой яқшы алда еді. Брусчатку, они говорят, что, ну там, мол, типа мы ее будем перекладывать в другом месте, это очень хорошо, они ее уже убрали, да. Но дело в том, что, смотрите, они говорят, ремонтировать ее, мол, типа мы не могли. Ну, ее ремонтировать и не надо было, вы видели, вон фотографии, ее никто не ремонтировал. Получается, последний раз ее ремонтировали 70 лет. 25-тонники, 40-тонники каждый день ездили. Ничего с той брусчаткой не было, и ничего бы с ней не было еще лет 300-400, а может быть даже больше. Газовщики приехали, сорвали нам колодцы с кирпичом совсем. Посмотрите, тут трубы порвали, вода идет. А нам как жить потом в этом? И кто нам это будет делать? Таш ортысының алынмасы ерлі сәкенлеріні ратсызлай. Ләкин Девлет Шураның рейсі Владимир Константинов бұна қаршы чыққан. Пекерінің фикіріне көре, елны бойле алда қалдырмақ мүмкін дегел. Строительство новой дороги, здесь будет идти большой поток машин. И от того, что здесь будет брусчатка, здесь нет того исторического предназначения. Если бы это было пешеходное, наверное, можно было согласиться и оставить в этом виде, но все равно надо было ее ремонтировать. Дорога должна быть современная. Нужно менять столбы, делать фасады и представлять новый уже, по сути дела, бульвар. Сейчас задача власти это реализовать, а депутатский корпус за этим будет следить, чтобы все произошло так, как на картинке нарисовано красиво. Ахмеждетнің шер мемуриет елбашчысы Геннадий Бахаревның айтқанына көре, елның ғайрыдан тамирленуі имзаланған аңлашма бойынша бедеріле. Шер мемуриетінің башы Лейха Девлет экспертизасыны кешкенini таздықлай. Иш адамлары 5 жылға кефілік, яғни гарантия берелер. Стоимость проекта 41 миллион, принцип отбора по значимости транспортного потока. Я повторюсь за Владимиром Андреевичем, совершенно верно сказал о том, что данная улица является дублирующим проездом для обводного пути большегрузного транспорта. Что это значит в части того, почему принято решение? Потому что отремонтировать брусчатку практически невозможно, нет такой технологии. Такого же камня мы не найдем, соответственно начнем, выражусь так чуть-чуть вульгарно, лепить всякие латки. Это бы выглядело более ужасно, чем мы имели в самом начале. Поэтому принято радикальное, я считаю, правильное решение. Девлет құрыжылық бойынша Девлет Шурасының рейс муавины Сергей Шувайников білдіргеніне көре, ең мұйымы бұл ел ортысы қави олмасы керек. Главное, чтобы сделать ненадежную подкладку, не пожалели денег, чтобы все деньги пошли действительно на то строительство, которое по плану. И тогда мы посмотрим, если это будет качественно сделать, вопросов нет. Появится тротуар, появится нормальная дорога. Сколько прослужит? Посмотрим. Гарантию дают 3-5 лет подрядчики. Это уже покажет время. Ну и деревья сохранить, сделать рекультивацию, убрать ветки, поставить новые столбы электрические. То есть сделать приличную улицу, чтобы было не стыдно, чтобы жители и я мог гордиться, что живу на такой красивой улице.
таш ортусының ғайрыдан тамирленув меселесini эпысы кутлеви малумат васталары музакире этелер. Чоқысы башқа yollarga диккат айырмақ кереклігіні қайд етелер. Бүгін есе ерлі сакенлер ве акимиет векиллері арасында субет олғаны yok. Бір тараф өз фикірлері иле қалды. Yolға асфальт қойылмасы bu yazға планлаштырыла. Фатиме Сейтмамуд, Руслан Хохлов, Минлет үшін. Боғышча қасабасының сәкенлері чоқ еллар девамында топрақ дамарталарыны ресімлештірмеге оламайлар. Пейда олған қиынлықларынан мемурлар ярдым етмейлер. Бұл меселені Султания Ситакаева угренді. Бугурча kasabasында Бақчыван тешкилятының башы Татьяна Колотохина бір ел девамында мемурлар иле топрақ дамырталарыны ресмилештірмек ақта меселені чезмеге тырыша. Оның білдіргеніне көре шehir шурасындан адамлар өзлерінің мұражатларына вақыт yok деген жауап алалар. Январь 22-сінде шehir мумирие талап еткені себебінден Татьяна план харита тапшырды. Бұл топрақ сынырларыны белгілеген весіқа. Ама мемурлардан да жауап келмеді. Бугурча kasaba сәкелерінің фикірлеріне көре топрақ дамырталарыны ресмилештіру жеряны акимиет тарафындан әселет созула. Мені енді 4 кере тоқтаттылар ве 3 кере ред еттілер. Ең сон кере ету формал еді. Садеже олар сынырларыны белгілемеге істеймелер. Кадастр бізге ред етті. Ама біз шені керекли күбі еттік. Шehir шураға весеқалар тапшырдық. Шені доғры яптық. Бұндан да ғайры Татьяна Колотохина білдірді ки шehir мемуриет яны генплан азырлай. Ве бұл генплан бойынша Бугурча kasabasының дача сәкенлеріне ер yok. Сидхалил Панич мында 7 ел девамында ешай. Ама осевіне прописка олынмақ чаресі yok. Чүнки дамартасы ресмилештірілмеген. Шындықы вақытта территориясының сынырларына араштыра. Біз өз топрағымызны ресмилештірмеге істейміз. Чүнки біз мұнда чоқ вақыттан белі яшаймыз. Бұл ерде 15 жылдан зияде яшаған инсанлар да бар. Ахмеджит шерінің баш мемары біздің программамыз үшін бұл вазиетні тефсір етті. Оның сөзлеріне көре топрақ ресмилештіру жеряны мурекептір. Шунын үшін весеқаларыны яваш-яваш азырламақ керек. Баш мемар ишандыра генпланын азырлануы Бугурча kasabasында дамартыларының ресмилештіревіне алақасы yok. Сейчас процесс оформления. Шынды лейхаларын ресми веелештірлу шекелеріні кетешаты фалеттермек керек. Не вақыт оны япсалар, ерше япмақ мүмкін. Бугурча kasabasының сәкенлері келечекте өз evlerinin сайыблері олажақларына умет етелер. Султания Сидакаева, Асана Бибулаев, Дмитрий Низовой, Аким Бекиров, Миллет үшін. Ислам Терек районын Шейх Эли койының сәкенлері яшайыш үшін мойым олған шырайтлерінің олмамазлығына шықайет етелер. Ерлі сәкенлерінің автобусларының сирек үргені Весуф мәселесі ғайет атсызлай. Олар бірқач кере ерлі акимиетке бұл меселені чезмек мақсады еле мұражатта болынған әділер. Меселені мұғбиріміз Мавиле Эюб огреніп тариф етмеге азыр. Эркун ерлі сакинлер бойлы үміт беслеген шекелде автобусларны беклейлер. Оларны айтқанларына көре Шейх Эли койынден Ислам Терек kasabasына жемайт нақлиесі саба саат 6:50 даққа кечкенде чықа. Ләкин кері қайтмай. Бойлы алда сакинлер өзлері чаресіні тапып евлеріне қайталар. Койден Кефе шейіріне да бір автобус қатынай. Бұл рейс саба 6:20 даққа кечкенде чықа. Ве ойледен сон саат 15-те койге қайта. Амма тоқталув ерінде чоқ инсан топланғанын себебінден бір нақлиенің жүрмесі меселені чезмей. Ерлі сәкенлерінің бұл проблема қасиветке далдыра. Шахсен мен чоқ шикаетлер. Атта нақлиен әзірлігіне мұражатта бұлынған едім. Ләкин койде аз инсан олғаны себебінден нақлие бойлы аз миқтарда юре, деп жауап берділер. Бізде студентлер Ахмеджетке оқушқа қиын етіп баралар. Бұл büyük меселедір. Yazıklar olsun. Bütün мұражатларымыз ешітілмеді. Ben belirlisinde 400 tane pensioner var bunda. Bu koyda 400 tane. Kıyın da onlara. Herkese yok transport. Шейх Эли кой шурасында телевизион тақымымызға нақлие меселенен район мемуриеті оғыраша ве бұл меселені олар чезілер деп айттылар. Район мемуриетінде есе нақлие проблемасы бұтын қасабада мевжут олғаныны білдірділер. Район бойынша тек 2 ташыйжы чалыша, чоқ шикетлер бар. Бұл іш әлверішлі олмағанны себебінден айдауыжылар ішлерінің тоқтаталар. Бұл меселе бұнен бағылыдыр. Шу себептен нақлие меселесі пейда olan. Біз елімізден келгенini yapamыз. Бұл койде нақлие проблемадан ғайры Шейх Элилер 5 жылдан зияде дағы сув жоқсызлығындан чекешелер. Эки соқақ ұзақ ерлешкені себебінден оларға сув асында келіп етмей. Сәкенлер білдіргеніне көре, бостан ветаралар асылында суврылмай. Кемерде атта içilген сув етішмей. Su iki ulusaya yok. Su taraftan pek kıyın bu bizim koya. Eğer mülkün olsa yardım etiniz bizim ulusalara da
Основной bizim halk yaşay. Койде тек 2 скважина бар, олардан тек бірісі çalışа. Ләкин су мен басы койны бүтінле темен етіп оламай. Ислам Терек райондаки чистота и порядок коммунал муйсесінің мудиры Игорь Носков білдіргеніне көре, су берілуі, ышық сөндірілу графигі ile бағладыр. Сегодня график подачи воды. Ышық олған вақытта біз сувны чекеміз. Күнде 5 саат сув беріле. Ләкин тек 300 эв сувнен темин етіле. Скважинаға яқын яшаған инсанлар сувны сынырсыз ишлетілер. Ұзақ яшаған инсанларға есе бұл сув толысынен етіп бармай. Они получают. Ерлі сакинлер есап донатмаларына вес сувны қадырне етмегенше меселе чезілмечек, деп білдірді Игорь Носков. Ләкин ерлі сакинлер үшін есап донатмаларына сатын алмақ пек бағладыр. Мавиле Июб Адам Исмаилов, Асан Зевадинов, Миллет үшін. Федераль миграцион қызмет идаресінің мәліметіне көре, Қырымда яшаған Өзбекстан Жұмхуриятының гражданлары үшін тек биометрик паспортлар чалыша. Өзбекстан Жұмхуриятының қануларына бинайен Өзбекстан ватандашының биометрик олмаған паспорты тек 2014 июльнің 1-не қадар Өзбекстанның сынырының кешкет ватандашлар үшін паспорт юру весиқасы олды. Бойлы паспортлар 2015 сенесі декабрінің 31-не қадар юрейді. Шындылық бұл весиқалар ile инсанлар Русия Федерациясының сыңырларындан кече білелер. Ләкин олар кері қайтып оламазлар. 1 января 2016 года Федеральная миграционная служба России заявление о выдаче разрешения на временное проживание, выдаче или переоформлении патента от граждан Республики Узбекистан, имеющие не биометрические паспорта, не принимают. Граждане Республики Узбекистан, обучающиеся на территории Российской Федерации, либо получившие уже разрешение на временное проживание, либо осуществляющие трудовую деятельность, они должны обратиться в консульские учреждения Республики Узбекистан для получения паспорта нового образца, именно биометрического. Шымды есе дегер мәлібатларымызға кечеміз Қырым Вияқия шерінің дини дәресінде, ислам динінің азиз ерлерінде, яғни аджылыққа бармақ үшін весиқаларны қабул еті башлағаны ақта хабардар еттілер. Весиқалар базар әртесі күнінден башлап жұма ақшамы күніне қадар саат 10-дан 16-ға же қабул олына. Қырым Вияқия шерінің дини дәресінде весиқалардың қайд етілмесіне бұйық месулиет ве диқат ile янашмаға чағыралар. Қырым Вияқия шерінің дини дәресі весиқаларының айрылмасына бұйық мәселетлік ве диқат ile янашмаға чағыралар. Весиқалар кереклі кебі азырланмасы виза алмақ бойынша рет етуге рәскелмек мүмкін. Керекли весиқалар жедвеліні муфтиятның ресми сайтында тапмақ мүмкін. Енді 2-нче ел муфтият Муслим Тур атлы туроператор ile ишбірлік ете. Муфтиятның тышқы бақ бөлігінің ребері Артур Решетов қайтетті ки Муслим Тур яқшы сервис теслим ете. С их стороны нам было предоставлено Олардың тарафындан бізге 2 пакет тағдым етілі. Суперэконом ве эконом. Суперэкономның фияты $1900. Она шәрлер арасында yol, яшамқақ ве 5 литр замзам суы кере. $1900. Весиқалар базар ертесі күнінден башлап жұма ақшамы күніне қадар саат 10-дан 16-ға қабыл олына. Аджылық 30 күн девам етежек. Аджылар 2 шерде болынажақлар бұл Мекке ве Медине. Каждый мусульманин мечтает поехать. Әрбір мұсылман аджылыққа yol алмақ ве азиз ерлеріне зиярет етмек ақта арзу еті. О ерлерді инсанияттың тарихы, адамның башлап мұхаддес, пейғамберге жие дүнияға келді. Инсан о ерлерге yol алғанда бүтінлі о рухиетке дала. Мұсылманлардың әрбір дини мерасимы инсаниятлігінің тарихы ile бағлы. Адама до пророка Мухаммада. Мусульманлар үшін аджылық бұл ислам динінің 5-ші күнлейші шартыдыр. Оның мұсульман тақвимі бойынша 12-ші Зулхидж айында қылалар. Аджылыққа әрбір етішкен мұсульман әлбетте оның чаресі ве сағылығы олса, ичтимай статусына ве миллет мен сөплігіне бақмадан өмір девамында ич олмаса бір кере бармақ керек. Гүлнара Каримова, Миллет үшін. Бокибы информацион мәліматларындан ғайры ярмадамызда да бөле вақалар yüz берді. Құрыжылық ерінде бүгін Қырым Жұмхурият Назирлер Шурасының рейс муавины Руслан Бальбек, Қырым муфтисі Аджи Эмирали Аблаев, милетлер ара мунасебетлер весіргін олынған гражданларының ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Зару Смирнов вегерлі беледие мойселерінің векелері бұлындылар. Олар азырлав ішлерінің кетешатына қиынмет кестілер. Лейханың мимарлары ве құрыжылары ile көріштілер. Қырым муфтисі Умутетеке бір құрыжы башқасына дәніштірілмесі объект тапшырылув müdetlerine tesir etmez. Sabırsızlıkla beklediğimiz caminin kurulmasını ve güzel bir günlerimiz ve bayramlarımızı yapmakta sevinçle, kıvançla bu milletin beklediği tek camimizin kurulmasıdır. Başka isteğimiz bir şeyimiz yoktur ama inşallah başlanan caminin bugünkü atılan temel ve buradaki açılışlar elbette ki
kurucular deniştiler. Gene söyleyeyim, bizim için en büyük şeref ve istek bu caminin kurulmasıdır. Cuma Cami kompleksi obyektlerinin kuruculuğu ile Rusya memleketinin podryadчиклері uğraşacaklar. Leyha vesikaları teslim etiluf meseleleri doğrulandı. Vice-premier Nazir Ruslan Balbek koyulgan vazifelerge binaen cami 3 yıl devamında kurulmak gerekliliği akta kaydetti. Grafik planları yol haritasına binaen dikkat ayrılacak. Ruslan Balbek aytkanına göre kuruculukka maliye ayrılığı tolu şekilde alıp barıla. Hatta smeta artabılı. Çeşit milletvekilleri hem yarımadadan hem kıtadan mesenatlar var. Строительство состоит из 3 очередей. На первую очередь уже получена экспертиза, разрешение на строительство, что вы, в принципе, видите и наблюдаете, поэтому удалось сразу же приступить к строительным работам. По второй и третьей очереди действительно должны быть согласование, экспертиза и разрешение на строительство. Ахметжетінің Cuma Camisi Kırım Cumhuriyeti'nin mimarcılık ve medeniyet cihetten manevi bir zenginlik olacak. Onun kuruculuğu episi Müslümanlar için emniyetli vakadır. Мен eminim 3 yılından son biz inşallah burada endi açılıkta geleceğimiz ve göreceğimiz nasıl bizim Kırım'da bizim vatanımızdan dülber ve bulen bir tantanalı ve bulen tarihli bir camimiz olacak inşallah. Onun için hepimizge hayırlamaya isteyeyim. Bulen bugün Balaban günümüz var. Onun için Allah kolay getirsin hepimizge ve bekleyimiz nasıl neticemiz olur inşallah. Rusya Federasyasının prezidenti Ogunda milletler ara münasebetler boyunca Şura'nın azası Eskender Bilalov cami kuruluvunu çok beklenilgen hareket dep adlandırdı. Ben bilesem bütün Müslümanlar, Kırım Tatarlar çoksa bu caminin açılışında da bayram yapıp gelirler. Mimar ve dizayner Dmitri Musin interiyer ve ok korunuş donatılması ile uğraşacak. Bu işte o Kırım Tatar halkının medeni urf adetlerini göz önünde alacak. Безусловно, влияние османского стиля остается. Никто это не исключает. Но все же вы находитесь именно вот в этом этническом и полиэтническом пространстве. И сразу надо понимать, что это мечеть крымских татар. Это самое главное для художников. Muftiyatının matbuat hizmeti bergen malumatga göre cami esas binadan ve içki azbardan ibaret olacak. Azbarda hem de şadırvan yerleşecek. Caminin ogu mozaika ile bezetilecek. Kubbenin yüksekliği 28 metrini teşkil edecek. 4 minareden her birinin yüksekliği ise 50 metre olması beklenili. Binada 4000'e kadar insan toplanılması planlaştırıla. Ayşe Şulakova, Viktor Yılantsov, Millet için. Bugün yayınımız sonuna etti. Hayırlı haberler ile gelecek yayınımıza kadar görüşmek üzere. Bugün siz için stüdyada Abdullah Acosman ve Fadime Setmamut çalıştılar. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalınız.